orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ingganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ingganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisawt ya kaya katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ingganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pema kung ng Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, yanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. ng Pope Francis king pandemya. King mong kapakumbaban si Cloud Tamo at wantay king Diyos, na sana pupusa na iting pandemya. Alanganggang igpa, banawsan me pansining tao, pepatok nangan me saguli ing kimot ning yato, pepatayimik mo ing kangye, ay kami mismo ing makirapat. Pepagkulungan mo kaya balemi, ban panintunan da kangeni. Pepakit mo kaya kami, ingalang kwenta, ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ring pipagobran, dakal may nga lako obra kaya kami. At siniklawod ken pasibayo, ban manyawd milagro, ulanin daralanan mi. Pigmaragulanda ka, at inisip mi ing sablang at tsukya kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanung nano kami ngeni,
at nanong at suke kami, ibat ngan keka, at uli na ning grasya mo at pakalulu. Siguro Ginoo, giting kapag subukan daralanan mi, yapin ing pakalulu mo, dapat makapampan mo. Siguro iting virus metong yang paralan, balang dalise luminis ding kaladwami, ban makapagbalik keka. Manano nasang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid king panalangin, manyad keng pakalulu mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilakome iting virus king yatu. Igpa, kasasawang manaya ke kami, patawaran nyo kami, neng emi pansin at eke makirandam king awos mo. Uling megikeng makasarili at akalingwan ming ika in Diyos mi. Iyagkas ming amano mo at mipaldanla ring kaladwamit katawan ating buong yato. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye at mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Misan po, luklok tapo. Maya payabak po kaya kayungan, miti pun tamang pungeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Wardop and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adier David, Senaida David, Julie Buen, Florendo Buen, Mary Ann Galapon, ACNTS Batch 89, Rogelio and Emilia Menjola, Peter and Marisa de la Cruz, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbud and family. Para king Aldo anibersaryo ng Karelang Kebay Tandari, Christy Marie Ramos, Cristalin Antonio, Carol Bondok. Para king kayadwananda at pamanantabi ng Banal Espiritu, pamilya at kakaluguran dari Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRV staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitog and family, Lincoln Bayuit and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzales, Marian Manangkil, Evangeline Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families. Para king kapaldanan at pamikakatawan, ampon espiritual ng Joy Espino and children. Good health and protection da po di imang auring between and family, Ricardo Ramirez and Sr. and family, Alex and Lerparas and family, Gabi and Julie Favilla and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose Demhilio, Norma Manaloto and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Herminia Narciso and family, Gloria Muñoz Angosta, Angosta family and Santiago family. Para king malalagwang kapaldanan da di Helen San Pablo, Lawrence Ricky Brillante, Richie Pablo, Cipriana Boncocan, imang auring between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Pabella Sr., Gina Grabarski, Agnes Pangan, Lourdes Guadamor, Concepcion Fernando, Renato Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Lolita De Jesus, Busilak, Romarico Hen, Adela Conese. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na ri Teresita Workerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Romarico Henson, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng,
Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona Cecilia Raquel Lolita, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buan Jr., Rosenda Malik, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Blesilda Yabot, Amado Gueco, Herminia Gueco, Daisy David, Kit Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest of the Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolas at Carlito Pineda, Roger Cabudol, Regino Bodonia, Maura Bodonia, Angelo Caruyong, Pilife Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz, and Benvenido, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Christopher Dantes, Fortunata Tuason, Juanito Tuason, Antonita Gomez, Opelia Pajardo, Jose Samiego, Oliva Bernarte, Lope Bernarte, Jesus Maria Bernarte, Julian Pangilinan, Maria Pangilinan, Rodolfo Tan, Panteleon Gomez, Julieta Gomez, Susana Soriano, Helenita Menjola, Pedro Menjola, Consolacion Menjola, Saturnina Austria, Alfredo Balingit, Aison, Encarnacion Dato Tiglao, Olegario T. Preyo, Rosario de la Cruz, Jean Mark Kiambao. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Isang kayong masaya,
Kilagyan ni Igpam, puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banal na Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, isadyata mo po yung kakatamong sarili, para king Paskong pangabait na ning kakatamong Ginoo. Sisyantala rin kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Aminan ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kam sa Tamariyang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatid, inipanalangin niyo po King Diyos sa ginutam. King Diyos, amayupaying tutu, pakaluluan na katamo, at King pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay igpami, lubos mayupaya, ing misteryo ning alananggamong amano, mi katawan niyang tao, king kakaming yato, inyang ing Birhen Maria, tegulaling na ing kayang biye, sumuyo, king tangkamo. Iangat mo ring kaisipan mi, king masapsap, akapanaligan, king siwalang, mipapasiyag, king kayang ligaya, at ibuklat mo ring kaisipan ming tanggap, king espiritong misasadya kaya kami, para king kayang panyatang. Itingan puwadon mi keka, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, amabibi at mag-ari kambemo, king kametonganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Mikeas. Nga nang sasabi ng Ginoo, Ika Bethlehem Eprata, metong kakarimpe kamalating tribu ning Huda. Dapot, kaya kaya mi bayit para kanako ing metong amiral king Israel. Apanuyatan me ing pamilyana king metong apamilyang atyo na kanitapang minunam panahon. Inya paboren na lang manabo ning Ginoo, karing kasalangda ring tao pinili na. Ang gaking ibait ne ning metong nga babae ing anak ng lalaki. Kanita, ring makatagan karing kapatad nat akaya berong pasibayo ring anak ning Israel. Potan datang ne, panibala na la ring kabalen na king upaya amenibatan king Ginoo at king kamala na mismo ning Ginon Diyos. Miyabe-yabe lang panatag ding kayang memalen, uling tanggapan da ring tao ing mabilo gayato ing kayang dangalan at ipayiral na ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Pakiramdaman mo kami, O pastol ng Israel. Ika ang makaluklok kin trono, babo ng kerubin. Ipakilala mo ingke kang sarili, ipakit mo ke kami ingke kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan. O Diyos sa mayupayan totoo, balikdan mo kesa ng pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Meka keni, iligtas meng tenam mong ubas, iligtas me ing tanaman, akekang tenam. Iting ubas at tanaman, akekang pepalabungan at pepasikan. Dapat ingatan mulat iligtas ding taong kekang pinili, ing balayan apig kaluban mong sikanan, kanita kapilan man, nake magtaksil keka. Pagkaluban mo kaming bayumbi, at puryanda kang miyabe-yabe. Pamamasang kinsulat karing Ebreo. Inyang malapit niyan dating Kristo, keti king yatu, ngana. Eka maburi king sakripisyo at karing ain ay animal. Dapat si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karing ain na darulukan king altar o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanita nga akong sinabi, O Diyos ko, atsuko keni, bantupad king kaburyan mo, anti mo ing misulat tungkol kanako, king libro na ning batas. Mumuna sinabi na, eka maburi ni eka tutula karing sakripisyo, at karing ain ay animal, o karing ain na durulukan, babo ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti, bistaman deting sabla, midadaon la, agpang king batas. Kay ba't nga nang sinabi, atsuko keni, O Diyos, bantupad king kaburyan mo, inyalala ko nala ning Diyos ding sablang matwang sakripisyo, at alila nala, king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Eso Kristo, ing kaburyan ng Diyos, inya itamungan, malilinis tamo, king kasalanan, king kapamilataning pamiyay na, king sarili ng katawan, minsan mo, at para king kapilan paman. Ingamano, ning Ginoo. Salamat king Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Aku ing alipan ing Ginoo, malyari kabud kanako anti ingging kasmong amano. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timurin, pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. sigaya kaya ka o Ginoo. Lambat ginayakya Maria at marapalyang minta king metong abalen king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Sakarias at dininaning mayap aworas i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atyana, at Elizabeth kitmuan king Espiritu, migsalitayang masikan, ngana, mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan naman ing anak amibait keka. Makanano kong pengay tuliran ing dalawa naku, ning ima ning kanakong Ginoo. Uling kabud dimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak king atyan ko, king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na keka ning Ginoo, mi paltuto. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Talagang isadya yapin ing panlub. Maglinis keni, pasantingan tayong puso tamo, pasantingan tayong kaladwa tamo, makanano tayo pong pasantingan ing kaladwa, sisyan at painggulutan ding kasalanan. Sisyan, kamo po sisisi, kailangan painggulutan ing kasalanan. Mayan mo po yung sisisi pero patanggulutan may kasalanan o itapoy mabayat. Dakala pong sisisi pero era gugulutan yung karelang pamikasala.
Bakit po kailangan sumisi at pahinggulot? Uling ing Diyos at ing kasalanan e pumalyaring miyabi. Amen. Ang Diyos at ang kasalanan ay hindi pwedeng magsama. Kaya kailangan magsisi at talikdan ang kasalanan. Third Sunday of Advent, nung nakarang linggo, mayroon pong tanda ang taong nagbago. Kapag sinabi mong nagsisisi na po ako at tinalikdan mo ang iyong kasalanan, ano yung third Sunday of Advent? Magiging makadiyos ka na. Nandito na si Kristo at yun ay Kristo Kenny. Nanoing gospel, nanoing daptan mi, anong gagawin namin? Sabi po na, tanong ng mga tao, anong sinagot ni San Juan Bautista? Nung ating kang adwang kapiblas ay malan, ipamyeme ing metong. Nung ating kang pamangan, idake mo ring aliwang. Then, because Jesus is now in your heart, you will become generous. There is an attachment po neneng misa na tintamong makadikit tamo keng pibanjan. Potang at siya Kristo keka, i-detach mo yung kekang sarili keng pibanjan. Uling maka-attach na ka keng apong Ginoo. Yapin nga ng San Juan, nung ating kang adwa kapiblas sa imalan, ipamyeming metong, sharing and caring, caring and sharing. When you love, you have to care and share. Kay ba't po linapit la rening talapanyingil buwis, tax collectors, nanong kitang da nanong gawan mi, nanong pekiban ng San Juan Bautista, kayo sisingil, sobra ketang dapat yung isingil. Be faithful to your work. Kagagawang kasalanan king obra mo. Itamang dapat mong isingil, yung singilan mo. Lampas kanita. Dakala po rin mikakwalta. Potang lampas, sobra ing karelang sisingil. Sobra ketang dapat dang isingil. At deta pong katlong linapit, ding sundalos, nanong kitang da, nanong gawan mi ngarang makanyan. Eko kakuwang kwalta, king kapamilatanan ning puwersa at pamamatakot. Ingobrayo, kalupada pureng PNP, it is to serve and to protect. Buri na pong sabihan, ingobra mo, samasnan mo, potang at siya'y Kristo keka. Eka mamirayit, you serve God by your work. Samasnan mo yung obra mo, because when you work, you serve God. Ingobra mo, pabanalan ako. Ingobra mo, nakagagawan kriminal ang popang makasalanan. Dakala pong mikakasala king kapamilatan ng obrada, mangurakot lo, tapat king karelang obra. Potang makanyan po'y malilyari, lawenyo alang kapayapan. Potang nating mangurakot, darakala ring pakakalulu. At deng mamayad nga ng Pope Francis, when there is corruption, the poor will be the one to pay. Inyapin po, burina ng Diyos, samas na ning obra, maging kontento na kayo, king kayong obra. Eko, mamirait, potang at yun ay Kristo kene, maliwapo ing biyatang. Potang sasamasnan ming obra mo, nanong sabyanda ring tao, sana makanyan po yung sabyanda, kaya pa na yung tao ngayon,
mamirayit talagang sasamas na ning obra na kasi Katoliko yan nga. Sana po makanyaning sabihan dan o neng potang neng misa na tingang darandaman tapat king obra na yan. Kasi Katoliko yan nga. Tapoy masakit. Masakit. Pero yung katotohan, pumakarinay tamong Pilipino, the only Christian country in the Far East. Pero lawin nyo rin siping tang bali, siping tang bansa, mas maunlad lang. Makarinay yan. Ela po Kristiyano rin, pero no kaunlad abi. O batita mo makanyan. Kasi pamigsing in amano na ng Diyos karing puso tam. Magbayo na kayo nga namang San Juan Bautista, magbayo na kayong tao, magbayo na kayong tax collectors, magbayo na kayong sundados, o ito po yung buri ng sabihan, uling Ginoo datang ni. Ing ebanghelyo po ngeni, sundo tayo. Potang tinggap may Kristo, king biyemo, at ila pa pong akit at tanda. Mo itang sasamasnan mo yung obra mo, o ini, ing gospel, pining visitation. The visitation, ing Birhen Maria, kay ba't neng tinggap Jesus, nano po yung gawana, may lambat nga na, ginaya kay Maria, at marapalyang minta king meto nga balen king kabundukan ng Judea, binisita ni ing pinsana Elizabeth. Baluyo po yung laut na nita, from Nazareth to Judea, miglakbay yung Birhen Maria, kabang mabuktot siya, kasakit na yung maglakbay, potang mabuktot siya yung babae, kayo pong may buktot pakaingatan ako ng asawa yu, neng misan patingapon makakera ka, Imama Mary alipo, gihinayak ya, inyang atsyon king siya pupunan na Jesus, miglakbeya, pintalan niya po ing pinsan na Elizabeth. Baloy po nung antikalawot ita, atin pong sinulat, from Nazareth to Judea, it is in distansya na from Manila to Baguio. Kalawot na. Ala pa man saken kanita, ala pa man aeroplano kanita. Nano pong buri ng sabyan iti, pota palang tinggap may Kristo, makasadya kang magsakripisyo. Idake may Kristo karingaliwang tao, kamo po magbayo king sarili mo, kamo magbayo king obra mo, nune kailangan idake may Kristo karing aliwang tao, pakilala may Kristo karing aliwang tao, dalan may Kristo karing aliwang tao. O yan po yung depata ng Mama Mary, gifted to give, kay ba't mong tinanggap, idakeme karingalawang tao, o yan depata ng Mama Mary, impalang tinanggap kang Kristo, makasadyayang magsakripisyo, makasadyayang maglakad, kalupa ng Mama Mary, ing tinanggap kang Kristo, napanandaman ing pagal, buran mo pong maglakbeya, watang tinggap may Kristo, kapapagal. Panemong isipan ing kapakanan daring aliwang tao, you will be sensitive to the needs of others. Lawen niya po yung Mama Mary, she was not invited, pero ikit na ing pamangailangan na ning pinsana Elizabeth, pintalane agyang enepo kimbira. You take the initiative, you take the first step when Jesus is with you. Makanya niya po ing
tinanggap kang Kristo, makasadyayang lumakad, makasadyayang magsakripisyo, makasadyaning idake, Kristo karing aliwang tao, inya piningdisna na Elizabeth, kasaya na po, adwang saya, potang ating kang pupuntalan, ikang babye, masaya ka. There is more joy in giving than in receiving. Pero itang tatanggap, masaya na naman. Pareho lang pong masaya. Itang babye at ating tatanggap. Nga'y Mama Mary, ang popay Elizabeth, pareho lang masaya. Pati ng anak ng Elizabeth at yung papukeng siya pupunan ay St. John the Baptist, ginaloya, inganak kingatsana. Lawin nyo na, potang ating kang pupuntalan. So, Mary was so sensitive to the needs of others. Makanya niya po yung potang at siya Kristo kaya ka. Ngayon pong nung Mama Mary, binisita niya po yung kayang pinsan, ing masanting papugene, Elizabeth Matuane, bababa keng 70 years old, kay ba't mabuktot siya? May nakin akong mabuktot ang matwa, bisa ko pa pong muktot. Ninong line of 70 kaya kayo, 70 and above, kinoko siguro kanam na nakeni Anya pini Mama Mary, neka sensitive king kay adyangan niyang king kasalan king Cana, Galilea. Sinabi na kang Jesus, they have no wine, nga na. Po? Makalurusing matwa, katwa na ng Elizabeth, kay ba't mabuktot siya po? Makarine. Bali po niya, pintalan niya, siguro pasayane. O matuane, bahugya pa, may kayanak yun. Siguro niyan das na niya, bukot-bukot siya. Makarine, matuana ka, kay ba't may buktot ka pa? Kapilan niya metway niya nga na, karinya kinirengke, ngarang makanyan rin nga luwang tao. Niya makarine po, pasik na nga na yung ning Birhen Maria. Ngayon pong malapit na yung Pasko, nino rin bisitahan nyo. Nino rin puntalan nyo. Panay ko pong sasabihan ng misan ding pengarita mo nung penganak kayo. Anyang misan po, atin kong ikit, ining ima, may yataki yun, matwane rugo. Kay ba't deng siyam danganak, meliswas la. Ing ima maka-ICU yun, makanganganya mo, nanabalo. Balo po yung gawa daring anak, o batan niyang yan makapangan, makanganganya mo, kaya ICU, nanarago balo. O ba't po tang ene makapanganima, karin may pagdalang prutas. Inyang masikanye, may pagdalang prutas. Potang ene makapangan, makanganganya mo, karin may pagdalang prutas. Pumakanyan, kabang masikan la ding pengarita mo, kabang makapangan la, pagdalayon ng pamangan, potang masakit la, danabalo. O migdala kang pamangan, ay imay na makapangan, ako nang mangan, nga na ka, delane ko, kay ba't siyang mangan? Ngayon pong magpasko, isulat yun na laretang puntalan nyo, bisitahan nyo. May kading pengaryo, o kaya pengari ding anak yo, puntalan niya itang anak yo, itang kalulong dili, aliwa mo itang makwalta, yung puntalan nyo. Nune itang peka kalulong dili, yung puntalan nyo, itang mangailangan king saupyo. At hindi pa po,
aliwa mo yung pamilyayo, nung sakaling ating kayong kakasundo, puntalan niya ngayon magpasko, makipag-reconcile kayo. Amen? Balo ko po masakit, pero magpakumbabata mo. Kalupanan ng Diyos, God became man. Ing Diyos maging tauya, ing Diyos tinipaya, ing Diyos lepita nakatamo, iya po yung dinatang lepita nakatamo, agyam pang itamo may kasala, iya po yung linapit, may kipag-reconcile kaya katamo ing Diyos. Makanyan muna naman, nung sakaling ating kayong kasabi, nung sakaling ating kayong kakasundo, kayo na po'y lumapit. Father, po ito pa makarina na ako, bali, basta't linapit ka, agampanan mo na, ingke kang responsibilidad. Amen. Nung bariyo pong maging mabunga yung Paskuyo, nang misan gawan mong what is impossible, masakit, pero yung gusto, ikay lumapit, uling ika, ingating kasalpantayanan, ika, at yo'y Kristo keka, idalami, king taong kaluguran mo, king taong emo kakasundo. Ban kanita, kalupa ng Elizabeth, inyang dinatangay Mama Mary, mesayaya, iko ngadwa, maging masaya kayo. Nung ako may kasundo, lapitan me, malayo po, migbayo ya, pota panaya na kayo mo, kaibat, may kasundo, oy tayong Pasko. Kami kakasundo, at potang may kakasundo, at yung Diyos, ating kapayapan. Dinatangay Kristo ay ketiking yato, bandina nakatamong kapayapan, ketiking yato. Bendisyon na nakatamo, ning malugod na Diyos, ipasiyag tamo po ngayon kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesukristong anakabugtong aginutam. Pengagliking upaya ning Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king kalungaldo sinubliyang nebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ang pong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang ting mete, at king biye alanganga. Amen. king panyatang na king yato, Kristo nga na, o Diyos at Yukukeni, pantupad king kaburian mo. Mananunasan ng Yesus, kasyanak ing panalangin tamo king aldoyti, panmigit yang tumula, ing kakatamong mabilog ayato. Nga tamo pong manalangin, datang naka Ginong Jesus. Datang naka Ginong Jesus. King metong malating baryo ning Uda, mibay kanting pastol ding sablang bansa. Manalangin keka para karing mamuntukan na ning Santa Iglesia at ding bansa, suywan at galangan do sana ring maluka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Datang naka Ginong Jesus. At danan mo sanang kapayapan, ding mi tagulali at bansang migigera, bampakiramdaman da, ing tangis daring anak, uling itiya ing siwala ng Diyos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Datang naka Ginong Jesus. Mikatmuan king Espiritu, Elizabeth, malugod niyan tinggap i Maria, manalangin kay keka para karingindong magdalang tao at paintungol apengari, ipanalangin mi keka o Ginoo. Datang naka Ginong Jesus.
Inganak ginaloya king tula, inyang malapit siya, ing talapagligtas. Bustan mong magsaya kami at ding sablang komunidad, ing kaniting Pasko, dalawan mo keke kang balayan, ipanalangin kaya ka o Ginoo. Datang na ka, Ginoong Yesus. Iulinos sana, king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye, lalong-lalo na rin Julian, Adela, Agnes Basco, Gregorio, Romeo, Emericiana Pamintuan, ipanalangin mi ka o Ginoo. Datang na ka, Ginoong Yesus. Ngeni po adwanta mo ing saritang kapagnasan. Ginoo, kaburian ng igpaming at subanwa, ing miaddanan keng biye, tula at ligaya, isadya mo keng magdulap king kaburian king sablang dapat mi, bustan mong sabyan mi ati kekeni, kaya bemo ating indumo, ngenit manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo kapatad maiting kakatamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayopaying tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manananasanang ingopayan ng Espiritu, apepabanal kang Maria, ingin doning kakanganak, pabanalan o retingayin, abibili babo ning altar, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. In Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimula, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpang Diyos king alanang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi.
Inyang migpakumbabayang mekisaut kaya kami anting tao, ti paran itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayin may tangaldo, potangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sa ing kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi king mepnong kasalpantayanan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Payami dawon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keko, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
inyangin ing gaganakan mayo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebyen ing anak mo, darang miyak kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansa mo yu keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, pamiganap ya king lugod, kambenang Francisco, ing kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog abalayana ning Diyos. Kanakan mula naman ding kapadadming pepainawan at manenayng subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Indoning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sapo babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Iting pamiyabening katawan at daya ning ginutang Jesucristo, pagkalub na saing biela nangga, kaya katamong sablang tatanggap kayo, Kordero ng Diyos. Ang nilalako. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibi, tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaus kingapunaning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Pagganap ka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap malyari tapong lukluk o siklawd king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. Ho Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko.
Kakaulanda ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oig paming malugod, kaniting sakramento, tatanggapan miya ing pangako ning kaligtasan, kabang lalapit ing Paskong pangabait, pasulungan mo kesan aking kasalpantayanan at lugod, banapag masusyan mi ing panyatang ng Kristo, akya kaming talapagligtas, itingan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Panalangin para king halalan, manalangin tamo, banking daratang pambansampong panglokal a halalan, ing tune amagari, yeng kaburianing Diyos, amamantabi karing sablang bansa, abe-abe tamo pong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo. Iligtas mo kami, O Ginoo. King pamanloko, pamaglaram,
ampong pamagbaluktot king katutuan. Iligtas mo kami, O Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamiray. Iligtas mo kami, Ginoo. King kailan malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyaran, pamagmanano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoong. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya mi, yenggawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kayapan ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yeng palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampong may na, ilaring megit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamanyese king kalikasan, aliyam milalako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamisan metong ing mamiedalan king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod, kalupang tao, ing maging tuntunan da ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ing pikalumukya kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampong daguling kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, ampoing pamantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe miking politika para karing botante ampong kandidato. Mamie parangal king mal alagyo mo at makasaw man sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Luklo kayo po sagli announcement. Ing pong misa tamo king December 24, may Tines, Friday apuita, ing misa tamo, 7 p.m., ampo pang 9 p.m. Kenya pong December 24, may Tines, Mases, 7, ampo pang 9 ning bengi, salubungan tayo, ing Pasko. Christmas Day Mass schedules, kempong Pisamban Maragul, December 25, Saturday, 6 a.m. Kapampangan, 7:30 a.m. English, 9 a.m. English pa po, at 5 p.m. Pilipino. So at lupukeng Paskong pangabait at luing misa itangabak ampong metong itanggat panapon. Karempong chapels, 6 a.m. San Nicolas, 7:30 a.m. San Vicente, at 9 a.m. San Pablo. December 26, Domingo po, Piesta na ning Sagrada Familia, regular masses, uli pong Dominguya, 6:30, 9 a.m., 4 p.m., ampong 6 p.m. Ala pong misa, karing barangay chapels. Antimurin office hours keng December 25, Christmas Day, makabuklat siya po yung opisina tamo keng parokya, December 25, alas 8 hanggang 12 noon only. So keng Kapaskuhan po makabuklat siya yung opisina from 8 to 12 noon only. At antimurin po etay kakalingwaning fundraising campaign for the restoration of Pisamban Maragul, Barya-Barya 2021. A fundraising campaign for the restoration and conservation of HRP. Pota po Dakalko Barya. Deni po, aliwa mo ring atinan ilang sasaw keng restoration ng Pisamban. Dakala po asasaw ne reng mabandi, alam na mga laksing nala. Aliwa mo po rin mabandilang sasaw,
itamungan pati na rin kalulu nung kalulu ne nya asabi tamo po tapong mayari ini ba asabi yu ating sinaub ke keni ating ken contribution keni gana-gana aliwa mo po ring atinan nune pati na ring ala sinaub sumaub tangan po involved taming kakatamong sarili king restoration ng Pisamban Maragul. Kaibat po katatawlian, fundraising sale at the patio. So kaya kayangan po, dakala-dakala salamat, king kaya saupyo, king kaya kayong pamanyimba, king kaya kayong presensya, at na po ka-importante. Nyay Mama Mary, o ita, pintalan ng pinsana, ing kayang presensya, at na ka-importante. Potang present kayo, matulala, ding tao, ampo pa po ing apong Ginoo. So, tularan tayo ing Birhen Maria. Dakal, adakala salamat po kay kayangan. Talakad tamo for the final blessing. Ing Ginoo, manatili kay kayo. At kaya kantimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daong ne umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para po apamanatilian tamo ing gustong lawot, king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asharets, ituruda po kaya katamo ing gustong dalanan paluwal king kaya katamong Pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldug ding forms king kawun a makakabit lele daring pasbol. Dakal pong salamat.